Oduro or that Alabaster ministry no de adapado so popa esane e dia bra eye Hajia Bintu. Messa send any day di kan ya wo de pay attention TV a eni di ni ahobrasie mu a obe like abaye channel no so na wasan so subscribe e di ebronya afes me ma attention TV ahwefo nyina afrishia pa afinko emetu ye biemfa ye wura afefufuro mu na oni ye ndi edu nyankopon ni ye ndi ni ye ntwa ne fefefa obi bia ho masel wo wie nso na wagya comments kakra e woto na ya kan ya no 2 years ni ena Hajia Bintu ekwa United Showbiz so I know say ye bisa ne say na senior nkrofo e ka fa no ho ne ade senior wo dress ne ade hana na Hajia Bintu so wono hane kete enti wa wo hya wo dem wa kwamde wa wo ba be ka say bia wakoye ne to anase wakoye ne nufu anase waye bibia anase waye bibi no sa body na waye no wo sie fidie kase yesu kase sa body no ene na disika ebre no ene na ma wanya fia kase a wotim sa ne body we no eno na edisika ne ehwe ne busuafo nyina nipa bebre na kasa de Hajia Bintu ne body no eye sabi gold taletal ho ana how anase ye shopping mall ana se eye mekom bia Hajia Bintu go bia ma ne body na enkrofo ntene a wo kana se asem we 2 years ni prophet Kofi Oduro akotwe aba e de adapado so popa e brega na mayu ana ne odaso anase ne oye topic no eye Hajia Bintu se si ade Ghana mayu a edwamane ye wi ni se chewing sticker yetumi see e bu pain say me de adwaman sabe ene to sa akunwa yi me de adwaman sabe ene nya sa window ya wo de ada papa de wo de asane me yentie prophet mra tibitina se me madwaman a me bonam de ato akunwa yi madwaman na ato akunwa yi madwaman. A woman can blow away her dignity in the gutter without shame. Bold. So me dear Jamai when I talk, me dear Jamai when I first class play more. Into more and more Cassandra maintain my case because a Jamai near me. I think I have heard that before. I was watching television one day when a young lady appeared with a journalist, Ghanaian young lady. Started talking about drama, me namdia me to me drama namdia me nufu me tu kwan kwa hanen grofoko boy drama. Boasting in sin. The Bible said righteousness exalts a nation. Sin is a reproach. This I'm saying sister no way. Yeah, this I'm so way. Bonenwa na do be shifom. Bonenwa. Bonenwa ne be tum. You have young girls and who are also now bibi na what sister who no say what they are talking ni ada na mensumi ko family en ko talka yiro ho ko enim ese Christosum no ayesum na dane afrafrawa we kakra na ye de afra na ye bibi foforo ene ye wo obetumi akọ ayi na abo adwaman kakra nya hwe onyame no a wonim se toda ye ho kyere ye na ho kyere na atwa ho me sida wo betobo nsam gem na be hu se wato gem be hu se janu aye kan wa asam ne nye janu aso no mu kansa tobo nsam gem we ho na be hu no me se boys anu o mo bo adwaman na be ko no o mu gem. I'm serious. Me say enkrofo tunun mo afa ye na be ko no o mu gem. You would know. Would you kosofa fra ubi kunu na atoda ma no atoka ma and na nipa no isum uguni yam and all that enye wasem to aso me say uto jemu you will know say janu America nya de tete if God does not judge this nation, the Lord will apologize to Sodom and Gomorrah and give Sodom and Message will be jail comment there ba na ekwintwa.